Umunyarwenya Kanyabugande Olivier wamenyekanye nka Nyakso arafunzwe. Guhaye ikaze kuri aya makuru acukumbuye, amakuru akonyamahanga kandi yizewe. Niba ari ubwa mbere ukigiye kuri YouTube channel Ikirezi TV, ndagusaba ngo kandi subscribe kugira ngo utazongera kujucikwa n'ibyiza hano tugutegurira. Umunyarwenya Nyakso yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Kuwa 18 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB wataye muri yombi Kanyabugande Olivier uzwi ku izina rya Nyakso akurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa mugenzi we kandi ku bushake. Amakuru ahari ahamya ko Nyakso yakubise uyu mugabo w'imyaka 30 icupa n'inkoni yo mu mutwe, biza no kumuviramo gukomereka ubwo bari muri restaurant iherereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, akagari ka Rugarama, umudugudu wa Rusisiro. Kugeza ubu Nyakso ari kuri sitasiyo ya RIB i Nyamirambo mu gihe dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha kuri uyu wa 22 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ingingo y'ijana 21 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama mu mwaka wa 2018 ritangaza igifungo cy'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 1. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yavuze ko uru rwego rwibutsa abaturarwanda bose ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake yitwaje icyo ari cyo cyangwa umwuga akora. Abibutsa ko iki ngiki ari icyaha kandi gihanwa n'amategeko. Nanone mu yandi makuru ntagenda nakubwiye nuko imusanze imodoka yagonze abantu babiri maze uruhinja rw'amezi 7 rwasiga ubuzima. Mu karere ka Musanze mu murenge wa Muko imodoka yakoze impanuka ubwo yatobokaga ipine igahita igonga abantu barimo umugore wari ufite abana babiri b'impanga, umwe aza no kwasiga ubuzima. Ni impanuka yabaye kuri iki cyumweru tariki 21 Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo iyo modoka yari itwawe n'umugabo utavuga Ikinyarwanda yatobokaga ipine igahita yinjira mu mukono w'abanyamaguru. Imodoka ifite plaque LAD 690ZD yari itwawe n'umugabo uvuga Igiswahili yagonze umukecuru umwe, abadamu babiri barimo wari ufite abana babiri b'impanga, umwe muri abo bana akaba yahise yitaba Imana. Ababonye impanuka bavuga ko imodoka yavaga mu karere ka Nyabihu yerekeza mu mujyi wa Musanze, ari nabwo yaje gutobokisha ipine igahita ita umurongo wayo igahita yerekeza mu nzira y'abanyamaguru, ari nabwo yahitaga igonga abo bantu. Abamotari bahise bahasesekara bahita bajyana aba bantu kwa muganga, ariko amakuru yaje kumenyekana nuko umwana umwe muri aba babiri wari ufite amezi 7 yahise yitaba Imana. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irene Irere yemeje iby'impanuka avuga ko imodoka yagonze aba baturage yabasanze mu mukono wabo w'abanyamaguru. Muri uyu murenge wa Muko kandi haherutse kuba impanuka yaturutse ku modoka y'ikamyo ndetse n'iya RDF zabangamiye umunyegare wari utwaye abana babiri agahita azigwamo, maze muri abo bana babiri akagiramo umwe ukomereka bikomeye cyane. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru, gusaba gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo utazongera kujya ucikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Nanone ngusaba gufungura akazogera notification kugira ngo ujye umenya amakuru mu bambere. Nanone hari igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizo ufite, genda muri comment box kitwandikire maze tugitekerezeho. Ndagushimiye twabanye muri aya makuru, amakuru yacu nakagaruka, reka tuzahure mu makuru ndetse n'ibiganiro by'ubutaha.